O se tasi ne pulkalami lo whaonga solo I totonu auga ma o le auga mulimuli lenei na sia I le vahenga o le Gymnastic aoa le whatautaia o le pulkalami o le whaonga ina leo metutia ma le siva e tau fia I faamai le pipisi. O se pulkalami lo ngalue whatasi Samoan Gymnastic Federation ma le Iunivesite Aoao Samoa le o ina lea o auala e faamalositino ai le ngata I lea o le momoli ina leo fe au tāua ia mawane soifua malolo ina. O sila fia nei tūlanga I le tele o faamai le pipisi waiai ina ia faapea ona mātou ngalue whaatasi e fo I male maenga o le soifua malolo ina ia faalalo le tūlanga wo o ele tātou atunu pe o le anganga mawalunga na o le NUS I le aerobics ma le gymnastics ina ia faasoa atu le tomai ia ai mai se fo ia o ina ia tupulanga I le auala saunga le mu ai mai se le faatino ina o lea faamalositino I le tūlanga e tatau ona faatino ai mai se lava le saunga le mu ia faapea fo I ma le sosoani I le taututu ina I lalo o le tūlanga wai enta tō tunu pe na uta ua mua I le tūlanga o faamai le pipisi. O le angale nei polkalame mo au e faamalositino ma au nei ma wai au le faamai pipisi ma ngai maso lo tino. Au ngai mo kalonga ma faamalositino ai singa mai le afu le angai kon kingo. O lenei polkalame lo awai whatasi le masinga tasi ia pa ia le masinga valo. Ma o le tau o lenei polkalame o le soifua maloloina ai o pona haivi o le tino faapea ma mio faalia. E le ngata lea o le lusia I o le tino puta. Na tā ua foi le susunga I a puno le ola a faapea e fia awai nisi o whanau I lenei polkalame o na wala au leo o le Samoan Gymnastic Federation. Francis Asuru venga le pomo talafou.